ديجاو. طيب نبقى مع ديجاو هذه المرة ليس كلقطات وإنما كحديث. إيش يقول بعد نهاية المباراة للزملاء في أرض الميدان؟ Parabéns a todos pelo jogo de hoje. Agora já passou, vamos esquecer. A gente está feliz, mas vamos esquecer. Pensar agora no Nasser. يشكر على اليوم يعني تقريبا ما كان ولا شيء، فنحن لازم نركز على المباراة النهائية. يعني خلاص كفاية الكورة بس تضرب في العارضة، لازم إن شاء الله نفوز بالمباراة النهائية ونشيل الكاس، وتركيزنا يبدأ من اليوم لمباراة النصر. جميل. بما أن نتحدث عن النصر أنا أسأل في النصر توج من خلال هذا العام ببطولة الدوري أمام الهلال. هل سيتوج ببطولة أخرى أمام الهلال أيضا في كأس الملك أم أن الهلال سيحصل عن هذه البطولة؟ Perguntar sobre o Nasser porque esse ano o campeonato o Nasser ganhou em cima do Hilal. O Nasser vai ganhar de novo em cima do Hilal, pegar o título também. A gente espera que não, a gente respeita eles, a gente tem uma equipe muito boa, provou isso na liga, porque foi campeão. Mas chegou a nossa hora também, né? Chegou nessa hora, a gente vai trabalhar firme, a gente sabe que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Como sempre é, Hilal e Nasser, mas a gente vai trabalhar firme e se Deus quiser vamos levantar esse título por Hilal. نتمنى يكون لا في ان شاء الله يكون دورنا المره هذه انه كفايه واخذهم الدوري ان شاء الله نحن ناخذ الكاس ان شاء الله. جميل. سؤال اخير للكابتن ديجاو، اساله فيما يخص بعيدا عن ارضيه الملعب. كثر الحديث عن ديجاو بانه من المحتمل ان يحصل على الجنسيه الفلسطينيه للعب كمحترف اسيوي في نادي الهلال. اين وصل هذا الموضوع؟ Fora do campo pouco, todo mundo ouviu falar que você pode pegar passaporte palestino para jogar como asiático. Onde chegou esse assunto? Sim, foi quando o Abdullah Rahman estava ainda no comando, surgiu essa oportunidade, eu fiquei feliz. Como ele saiu, né, acho que esqueceram um pouco disso, mas vamos esperar começar a outra temporada aí, vamos ver o que vai se resolver. Se for para tirar, eu vou tirar, para mim não tem problema nenhum, vou ficar feliz, vou ajudar. Quero ajudar o Hilal, poder trazer mais um estrangeiro, quem sabe um brasileiro. Então vamos esperar aí, vamos conversar aí, vamos ver o que vai desenvolver. والله كان حديثه مع كان الرئيس السابق الامير عبد الرحمن، فيمكن بعد ما طلع ويمكن الموضوع توقف شويه ونسوا شويه، فيمكن في السنه الجديده خلينا نستنى، يمكن اذا جات الفرصه ليش لا، يعني يجيبوا كمان لاعب زياده، يمكن يكون برازيلي كمان فيطلع من المجموعه. ممكن يطلع من الهلال؟ لا يعني ممكن يطلع واحد اجنبي.